Balo yung aso kayan, palulo yan. Balo oret ang aldoldo mo taging baliw, tang makipagkape, makipangan, tang although ayos po naman ang pakadumi. Anya lang yung problema, aldoldo. Tapos magpatingapon la pa. Ne, makikapkape, aldoldo ita. Ating mamasyal ngeni, uling kareta kasi atin na makasanib ka rin. Ne, ngeni ingaso kay ni palulo. Para at least abalo na istorbo niya. Kasi pag bisan, uling nga chula, at ikang bisita or bisaka mo ko, kami lang uling meto mo pangintindi dyan. Yan naman ako gali Kuning matsura mo, pial doldora, itang ala na kang gagawa, uling dahil karela panem na lang harapan eh. Yan ang matsura naman matsura. Uning problema, atin na makasanib ka rin, tapi aldoldo, nanong katamad magobra, nanong katamad, kasi no bisang magobra. Uling makipangana lang, makipagmarites na lang mo kaya kayo, makanyan. Nini, ingasok kay ni. Panuloy ni, yan, ingasok kaya. Panuloy yan. Yan. Itang gawan yung abak mong maranon yung gagawan tang abak kasi nung abak, malyari. Malyari. Kailangan abak tapos abaw ni. Si abaw ni yan, ita makasanib kaya, milako. Milako ni. Patsay milako na. Nuko. Kinabukasan mo yan mo ta. May kaisip ni, magipag-ubra ni mo. Mo ta karal mong bali. Makanya. Kasi takal makanya ni. Tamelo mo la, makanya. Tamewili la. Balara, okay mo itang minsan parang minggu mo masyali unin tang aldoldo naman santing kaya ngasukay ni panulo happen kaya ako yan kaya makanyan mo gawan nyo karetang taong panem banistor book ayan for good vibes only, thank you.